Rustom lek thela ke BJP agent Congress asong kachisong ki deng along jakong nang ke papop dunjia phansi ahok hialam pen Congress asong aphan anong nang ke ju pusi Karbi Anglong District Youth Congress atumpen lamklar ki pi Kidam tanga chiklo ni phaing ko raner ke parni KADYC tumpen joint extended amai ki deng ponahut inu da bang phu Rustom lek thia bang phirang ke thengno Congress asong along ki dudun puchikrong pen Congress asong ja porotoning tiaphan kalikala alam karbo ko puthak pini pre ni phai siani Karbi Anglong District Youth Congress atumpen KADCC asai hemalong phirang ke amai ing niponsi lamklar ki pipon phirang ke amai long KADYC asong pen kaningje pona tengke Rustom lek thela ke Congress asong along thangnat kachirap ave arputa ave lapen ke song along sai kachirap dun puta theklong le rada tumalang liphan kachinia teng lipute lake inut BJP agent pusi chini lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM konatsi ke doma Rustom lek theke kai keta dun kriya munit lasi hala bang soarni tameni li tuma mai ke deng pon unahut kache song asai nang ke popop dunjia phan pusi kali kalang nili tuma songja rotoning tia phan lam the karbok lapen kaningje lam do anta angkur kavia lam pusi ningje lapen jongsi Karbi Anglong Autonomous Council yam barim rotoning ti jongsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM along tangka ka chu endampu e phuf do plote nang paklang thek nangji lapen jongsi nang paklang pon thek theli pute ingsai nang kokji puta ningje joint extended meeting ditu patisile meeting hek nuwa age age meeting arambo itia suha homoy এজন রস্তম লেখি বুলি ইয়াত কোন সাইডৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি আহি মিডিয়া আগত এই মিডিয়া সন্মুখত এখন এটা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি লিডাৰসকলক বদনাম কৰিছিল বদনাম কৰিলোঁ গতিকে এই ঝাঁথা বদনাম কৰা আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা এইটো মিছা বুলি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক কোৱা হৈছিল কাৰণ ৰস্তম লেখি হৈছে ইয়াত কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ একো নাম মেম্বাৰশ্বিপ নাই আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মেম্বাৰশ্বিপো নাই একো Lekhi kai long Rustom lekhi komuni korani penwang si Congress pani papot nam ye pha alang da press meeting ni lo so press meeting ko tha alang kaning je sonanta isina ta ho kali la Congress pan ki pa bob ye phang salang lam kaning ye tha la pela son thak si alang ke bang tanata itli tu Karbi Anglong na thik take alang konani alang 24/7 alang CM salang doer ke la ni tu le lam ki bonai kali la pela lang ala any Karbi life ala conclave ala theklong komani speaker ki thi la ni tum le lam ki bonai kali mati la si Congress aphan ki phalang no ji aphan dalang ai jena type pen sani si la mi fi kai long tan tum youth Congress aphan ki pabon na mi phasalang ke wan usli tum hom thi pon la si alang komani rotoning ti aphan alang la sona son kani alang approve to ma alang media nu paklan tha alang poisa ke approve ni tum no hok ta theklong le alang theklong botai alang approve paklan tha la pen alang Karbi Anglong district along youth along alang member sabi ako member do dalam group cipaklan tha kasalang pan itu la so group cipaklan thek patan ini tung Karbi Anglong youth kongres ahin pen ini tumala kan arju pon alang cipaklan thegi ma kasi alang state long tawe youth long tawe parent budi long tawe alang ako kidam ta alang independent selection ki thodu kasi lahai long lang gamlo alang ke kongres aphan ki pa bob ye phan ko pani BJP agent ma usini tum youth kongres ahin arju pon News report Karbi Anglong Live